ماموستا رمضان حمزه جیولوژی گودی ابروکا هکر خودی حسکتن دی ام بحث جدرن آوین پارزگاه ها دهوک که اینو گرنگیا هبون آوه ام بیجین آوا جرزوی چیا و ام دی چوا شین آوا ام بیجین یا بارانا آن ام بیجین دانانا سکرا دی چوا چکین و هر واسا دانانا سکرا اوین کشلای حکومت ترکی و السری بار دجله تینا درست کرن ام بیجین ضرر آوا چیا بو عراق بگشتی و هریما کردستانی اف بسیاره و چندین بسیاره دی دیش ماموستای زور برای سینه کرن هیویا من اوه هینجی بشین اپرای آوان جمارا اوین سر شاشه دیار هین پیوندی مبکن و راستا خود گل ماموستای باخمن لی دخوازیه که هر دخوازی دی شوش کم هیوید کم که امش بابتی در نکبین هر بسیاره که هبیتن بو زنگین کرنو خدمت کرنا هواین هیشا و خوشتفی و برنامه بیتن ماموستال دست بیکی تو گله گله بخیراتی سر چاوا بوی وارا بادینن سر من سر چاوا ماموستال کرم دست بیکی بچینن آف بابت خدا و ام بحث جیدرین آوه ین پارزگه ها دهو که بگین ام دی بیجین ما چه جیدر هنه بو هبون آوه پارزگه ها دهو که راستی دهو که بخوت های من یک خاصه خو یه های بو آوه اگه همسه حکینی سنور دهو که ین روشالات و روش آوه و ین باکور آوه یعنی ساکنه روش آوه دهو که زیامازنه ساکنه باکوری خابیرتت ساکنه روش آوه دیجلیه اوه سنور دهو کنه یعنی وكشتي أنشين بيجينا كسر نقشة كيبدانين بتشبه الجزيرة. لجهة داخلية أمل الدهوكي ادبينين ما كيماسية آوية هاي ما كيماسية زراعية هاي ما خرابية سقايا هاي افتوزات ديد حال دهوكي وسماوانينا اگر ها توس امسحت كيني جايد مات ريتن امسحت كيني جزيرة مات وسطي رصيفة مات شو درخت شو دار لينين ما اف دشتا ما يا رب وريتا ليشي جويري اكا منطقة شاخاوي تشيا نبيت ليشي دشتا كي كانوا تو الصحراء كي كاتو يشارز نبيت بيجي برا افريقيا يا تشيتا نشيف يا تشيتا بغداد بيجي تهاما بغداد يعني ما شو مفايا كي وصاي مزن اشوان جدرا نورجيديا كو ام بشين بناء تحتي بناء ارتكازي انفراستراكشري جيرخانه چون جيرخانه همين ملتا عرض آوه عرض هبيت ارتكاز بكي بشتيوي عردي هكذا آف هبيت دو بيا ايكش وان ملتان امشوان جهن كوتينا دست نشان كرين الجهاني جهه تنميه وتطور وبيشكفتنيه تدهي چون مثلا دسا كي جهه كشتي السعوديه نفط نبا صحراء كه هميه بتصير نفط طابب كان دي بيجي ماده تشميه بدليل بقى وقت صار كي عراق ان صار كي مصر افزر باجر اف 7 مليون مصري هميه سر ليفانيلي بخديش هم صحراء معلوم وديجي فرادجي شهاده هندنا اف باجرت ما ينظن هم نفيت برخ ابيبه لی جه داخل هم نجاره که دیجی بیشین کو آف آواد برمرات چید دیجله تاریخه ریباره که مازنه ریباره دویه الجنوب شرق آسیا جنوب غرب آسیا یه نافدار تاریخ دا بله یه تید برمرات بوریتن سكري مثال السر سكري مثال السر أو سكري مثال يجي عندك مشاكل خوية تكنيكية هينو ويقابل بنا مشاكل سياسية السر و چمو فاي ام جينا بيني ام چمو فاي جينا بيني جبر هندي المكينية هي بالصالة كده بين إدارة متكامل يا آوي إدارة متكاملة آوي بين integrated water resource management يعني إدارة متكاملة جدرن آوي بيجابه كلمة كاديش يا إضافة بوي چند سالة كده بين sustainable يا مستدام يا بردوام إدارة کا تکامل چیه؟ یعنی تو جدره کی نگیری بو شولکی آوه کی بینی بیجی آوه بس بو زراعتیه او آوه تو زراعتی پیده دی زراعتی بگه او آوه زیده بیده اینی کارکی دی پکه او آوه تو اشکاره بیچید که کاره بتبچه که توربین شول که دی زوری دی تشتکی دی پکه دی وی آوه اینی صناعت خویا نفته پیش اخی دی اینی که جدرک بو آفدانا مثلا جزیره وسطی یعنی مجموعه که تشتادی نفسی آوه دی بکاری حتی آف نفاذ بیتن و تو بردوامی بدهی و کو سایکل او دوره آوه او سروش دیده هی جا دهوک باجره که دوله مندب آوه
دهنا من ده بدو جدار أمشي بيجين ونفطي بله. كردستان جي عام عام كشت. وعراق عام اما دو جدار سلكي كو ام سرانسری جهانی پیت بینید یعنی به انگلیسی بگیم ریکگنایزد یعنی تینا دست نشان کردن دیارن میگه کردستان سر خریطه عالمی جه خود وزیده هی جه خود آویده هی مجهد جدی هی بس یکیمه بس آف مهنده هی یا زیده و مهند آوه هی کش زیادترش وقت تو آوه تقسیم که هر نفوسه که چند گهدیه هر نفوسه که 1000 متر نوکعت کمنی 1300 متر 1700 اوه جد اوه نه قیاسات اود کم ما بلنترین رجاء هی که بر خلقی ما بکویدن بس بیتیویا ام جلجه مجابوت اونو کهی بگین ام پتر بجدی پتر بجدی پتر خمخوری سر مسئله آوه پراوستی آف جیدره که حتی نکات گویی بحثی نفتید کن جیدره که احتمالا نمینید 5 سال دی آن 3 سال دی آف جیشوان جیدره هکر نمینید جی نفت بلکو دی جیان هر بردام میتن بس هکر آف نمینیدن جیان نمینید بدلیل اف عردت نفت لینا و آف لهی جیان مگلا خوشتره هر سوئد هر آلمانیا هر نیوک اروپا ما اروپا همیه بس آوه هی جیانوان عالمی پرایوت بند دنیای پرایوت بند نفت نینه نفت نه اساسا نفت مسئله اقتصادیه شما بگوید تا ملکه که زیده هبید تو زنگین تر بیش حوال خوش جیران خوش ایگیدی بس نه معنای تو شوی عاقل تری زوج ویجا دوید وقتی تا اوه هبید تا عقل جی هبید امریکا هر دو کت هید نفت جی هی و عقل جی هی و ده تشویلی بگوید سیطرات سر عالمی کری چون پاردوی نفته و پاردوی وزه و پاردوی آوه و بروژا چیت کرد و مشاريع چیت کرد و زانا و عالم چیت کرد و کامپیوتر برنامج چیت کرد و قمر صناعی اینترنت آسمانی و دنیا همه سیطره و کنترل کرد همه کری گونکه که بچی بگوید زان استو چیت بیشین ها بگوید زان استو چیت بیشین فاذا الفيدر كي اوف اساسه وقت اوف هبو دشي نفتجي اني چون تو اوف هبيت دمرو استخدام چیکه وقتی دمرو استخدام چیکن ام بیشین عقل استخدام یتلش استخدام ده اگه تا خدا باید خودن عقل تو دشی نفته پیدا کردی دشی شینا نفته یعنی اف چیاید ماشی چیاید ما خوب برید ما اگه تو براب زوریه و تو تکوینوان معدنی بی شروع بکی هر ایک نوع علاجه که هر نوع بر نوع درمانه که بو بکتریا بو يعني تصني تشتم همية هي هيش ما دست خونها وديت شو ما بقى دست خونها وديت نفطه اوجي ما جلزي دست خونها وديت و ام شپرزت بين تدا مثلا نفطه ده شپرزت بين ام نزانين دي شكين يعني بقى كردستان همي كون بو همي بو نبيل نفطه كيفت شي تشواتت هيش ما سيستمك جيبون يوصلنينا يواضح بو تنقيبه بو استكشافه بو دانانه جا اف جدارت مرتبط بگه جا نفط جی وگا بده بیتا ایکش وان جدارت هلا گرینگ محتاج آوه بیت برای هندی ما بحثی نفطه ویکن یعنی آف اساسا وگا وقتی چین بیرک نفطت کنن دوسی بیرت آوه آن شریباری آوه کشن چون او نفط به آف ناچی بله ما مستعم ما بحثی ام بیشین واژه دراکرو و حتی وگاوه ما فاجعه ور نگرفتی اری اف مفاجعه ور نگرفت نبود چه ود گرید اری بو دینگشت نام او ام بیشین حتی وگاوه امد وی بواری دارا و شنبیر نبوینه یان ما کسان بسپور و شارزان نبوینه که بگهین نلانین پیوندی دار کارت ویلی دابگن یان جی ام بیشین حتی وگاوه امش لای مادی و اصام امکانیت نبوینه که ام بخودش تکیه و صاب کن بو چه ود گریده خدي اجاز بتا بحثي حكومه العراق بكم زمان ملكي دا اوانا مجلس اعمار هبو مجلس اعمار يا عراق هميه بو بورك طبعا ناس بيجي به ثابت الدوكيومنت دا صالين بينجي هفته 5 صدي اش ميزانيه عراقي بو جدرن اوفت تترخان كرن سدي دكانو در بندي خان برهمد وي پارينه او خطط هاتی ندانم بو سدی بیخم و سدی حمرین و سدی میسل و اوان بروجا وان سکرا هدیت هینگینه بزانی ما مروفت بسپورت هین يعني كردش وان مروفت هرا بسپورن دوی بیاوی دا بدلیل وقت امل وزارة رای عراقي ام بيشاوي ناس يعني شخص من وينما چندين مهندس و جيولوجيين كرد الوي وزارة بريفت برن
چند جارة وزير كرد بو چند مدير عام كرد بون يعني أفا نمعنا ما الفيري تشتك مي هي ام جلا حش تشتي حاضرت كاين تشتي حاضر جي أوا فيغافي هكا بو من آرش تركي بيت يلاو يسبي وبيتا فيدر كي وصامونا دي ما دبو تشم جلمي تشين وش نكم يعني ام فيري هندي نبوينا كو أفان بمناقتيت وأفان ملت خصوص ناين أفاكرن وتنشي أركان الدولة كي هو صداني مستقبلي أركان الدولة السر موجود مروف تشيت كات بس مروف سر آخر آوي تشيت كات أمن غذائي جزء كش أمن آوي يعني أمن زادي وخوراكي جزء كش أمن آوي كت أفهبو تدشي خوراكيري ياخدو تخورات جري تدشي أركان الدولة خوب جاكاب جزء في السياسي بتبي تو كاربيني الفيدر كي ما روشنبيرية كتفت ام فيري روشنبيرية كي بين ام آوي بشكل كي مقدس حكيني ام ناس حكينا آوي كو آف يا تيت و يا تشيت يعني اگر تو بي جنيه كي ناني ببيني و تو ما چي كي تو بيجي اوه ايمانه من او نان شعاري چيت بيتو او آرش گرمي چيت او گرمي آوي چيت بيت اذا اگر تا آف ريد يعني هشكو تا باب كشتي تو بابی کجا تو کوریب کجی تو شی کوریب کجی چون کباب دی کوراکیدی شرکت مثلا که باب کشت کوراکیدی چی نامید و اگه هم قدر آب بگیری وقتی تو دور که آب ترجی و تو آب قدسیت سحکه آب بگه برای من دایی قدسیت آوان بو آب گله که یعنی اگه بیگ بید زاوا بیتن كانت آبادة تين المنطقة الناصرية من داي ما يعني آفل همي أديان يا بيروزة دين إسلامي بيروزة بس أم خدزانين بسرمان ما قدسيتك بوي أوه ندانه يكو أفناني تينيت أفنان إيمان تينيت أفنان جيان چيت كات أفنان تپاقشت كاتت كتمرو وكي يعني ي زانا ومجيه كي پاقشت ده تمرو في ادويت روشنبيرية كا أم المدرسة هما ما بيسن يعني ننبسن جينجا آف صفا ايكي روزي حزاني آف ويجا آف طبعا تشيل حتى كلية وحتى اما آف وهر مرحله هر قناقك يا جدا بيت زوجان يعني ام بي تي في ام في منهجي اوفي ام تشيكين بو زاروكي ام شكلكي اوفي نشاب دين نشاب محافظه اوفي كده شوا كده وحتى القناقه سرطاي القناقه نافنجي القناقه ابدي ام خصوصيتي هو صبدين اوفي كشو اوف بيغافي ديبو من مقالك اتخانت برادركي السرشوت كده الدزگاه که القناة که من ساکره آوا مغناطیسی چندی چاره سریات کرد چندی چاره سریات مجرد وی کوپی آوی اینی جهازی که هیلسی که دی تیرا بوری دی او آفتا مغناطیس دی وخوی دی چندی نخوشی چاره سر کرد و بجا ویرا چید طبعا و اوه ایکش سخلت آوینه رب العالمین وقتی آفدای يعني أودي إيكش يعني من مقالك يا سرچه كري إيكش جارسريين نزوكية هكا إيكي بيجيك نبيت هكا آوا خوب جوهريتن خود دي بيجيكي داتيه آف جالكا بيروزة جالكا مهمة بوجيانه جيناتا سرو بنت كات يعني آف تندي بو آف بيجينا هيدا قوتن جل برهند تفيد أم سر آف براوستين أم جدي سحكينه أم نظرك بيروز سحكينه أو آوا أم ترجين امشتي خيني ساكيني تشكا اوف خيني تشيت كات اوف لشي حركت كات يعني توش فين منطلقي بشيش منطلق فلسفي بشيش منطلق علمي بشيش منطلق اقتصادي بشيه هي سياسي بشيه اوف ادفيت خصوصيتها بيت بله ما مستا ام بحثي اوا جير زوي بكين فيغا فيدي بيني دم بو دمی بیره که العرضه که هاتا کولانو ام بشین حتی دی بلکو از بری چند روشا چو مسافره که من دید برداری خانیه که ام بشین او جهاز دانایو بیره لیدتن بله بیره لیدتن و اشتخاره و برداری ماله که او ناف ام بشین جهه که آوا کرنه دا آوا رخی وی بس اوی بخو بیستانه کل برکریه گرنگی آوا جیرزوی چک و حتی فیگاوه اموال هاتین ما مستا بیره لیبدین اوی آوه بین نداره هكر بيري أصلي دم أري أستكرك شيء كم شيتر نابيتن سيدا أكي أم ما بحسي روشن بيري أو فيكد أكي أم دوير روشن بيري أم بخلكي بيجن أو جير زمين أو جير أرض نعمنا بل يا كرمنا يا نبي منا يا نبي تشتركي ما أف أو نعمة بل هندي أو جير سر أرض هبيت لازم تستغلال كي همي شكله
ويقابل طبعا في علمك كيفنا بس ينيبوا ويقابل العالم همنيه بيجني ووتر هارفستينج درين آوه درين أو آواتيت پاییزا و بداية زستانه و زستانه و البهاره و بهاره درنگ چه آواتید اوی آوه وگاوه التين درين چیه و آواتین پارزن چه ده که تانکا وگاوه الأردن في طريقة بارتين بالبار ناكد وگاوه الأردن افتمارت نهده طابق البنيوه اوان خزانه كمازنه چكيلي مثلا 5 مكعب 6 مكعب 7 مكعب او آواتیت خارل سریع عمارت تشتوي دركي بنوی ووتر هاروستینگ میگه او نهالت مهین امچین همیا آویل پارزین بس او ریکاتیت پیچه که سر مرکب ده پیچه که آویل بگیریش دیده بکی او آویل میدل بیره جا آویل چه خوش بید ایک دوباره دنیا که طایر و طوالی اینید دوباره کسکاتی پیدا کرد دی جنگه خوش کرد دی تغذیه آواجیر زمین کردن دی هوایی که خوش التده تو وقتی چیت عده کیرا وقتی بر آوا کیرا چی ابتساری دی بخودی هوایی که تزیل تده چون تو بر آوا کیرا بودی کسکاتیه که تو شعور اودیت کی بو خوشیا مروی آف شحنات ساله بده وقتی چی هدف آوه تو مرتاحتریش تو الجهه که دی احتمالا بروف عصبی نامید یعنی آوه گلک فایده هی دوید آواجیر زوی مجال جاگوتی جی ام دوی قابل هر تأکید که نما جهة جشتي بحث أردن مكر الأردن وقابل بيت إذا كلان بإرادة ملك لازم بيلد بيرك بده كلان يا ما وقابل ده جرأكي شيء سر جرأكي تخاني كهي لازم محاولة ككارا بيشته بده بيرك شته بيد هكذا ترى بيد ده أبي تدفع بكاواته برا أف تشي بخطان كره كي بي في جهة كتوتي سحت كي في شكلي طبعا آخر خبر أبرك من قلبو كو سد دكان وی موسمی 4 متری هات یا خاره اشتی بار وی وقتی اف سوال 4 متری هات یا خاره اف خبره بریز به برنامه امید مدرسیه که دا تغییرات مناخی و سقای گوهری کاریت هی امی چوینه چرخ اوی دی سال 2014 اصل جلیدیه دست بگیری مناخه که متطرف دی بومید الهاوين جلوك دي بوتهيت الهاوين طافيك دي بوتهيت تتوقعنا كي يعني هندا تجدي بماشي من افت مناخك متطرفه لازم ام خوب في مناخي اماده بكين وقت ام اماده بكين لازم ابجي درد مهين ام محافظه بكين ابد برمرات بوريتن ام اهميه ناديني لازم فكره الكردستان هندي بيرد نفته مهين ام اوكي لازم يعني هر گوندك هما فكره بابا امر هر گوندك انه حالك هبيت لازم سكرك لي هبيت إيش شو تبي من مدرسة دويت شو تبي من مستوصف دويت لازم وصل سدك بيجي سد قدام 6 متر بلنده يتده متر جديف توبوغرافي وجيولوجي وظروفتي بس يعني اشتي الزامك اللي هاد با هر گندك سكرك اللي هبي ديف جيولوجياوي دزاني بجاه که 4 گند 5 سكرك ماستر چكن و بيك بينو او عردوان او نعمته دزاني اول لازم السياسه ما بيتن وحكمت دعما فلاحي بكات نبي كم كبدتي بكم ناني ناينيد بكم ناني ناينيد يعني اس بيج نرى دمائكي بيج ما ابو تبيج نرى بمهره ابو تبيج نرى بخو ابدا شو لك دا ترمزكي وده شاي فروشه ده شاي كفروشه ابدي هروش بيج نرى ابدي كتا بيج نرى تني داني تزاني او هم شو بيجي ام لازم الفي سيستم ساكنه السر مستوى الناحيه فيغافي بيتفيا امرك اش وزاره جدرن چاندن جدرن او در كبير بو محافظه يعني باريزگري ده قيمقام ده مدير ناحيه لجناكش مجموعه مهندساش مجموعه جيولوجياش مجموعه مساحه در كيفن السر نطاق گنده عندي شي ناحيه كي ناحيه زاويه چند گندن 25 گندن مثلا كميسا بله او لجنه لازم بو ناحيه زاويته بتشيت 125 گنده خريطه جوجل يتاعي وجا نشتي بري ريغا هند افسانه كتي تزاني بشم بري خدن ال 125 گنده جه بابا ملوج هر گنده كي اك ال 125 گنده 5 سكر دلي چبن 5 سكرات تاشير كانوا وبلندهاوي ونزماتاوي وحوزاوي وخزناوي وجهوي وعدوي وافبينن اذا زاويته مثلا تهندزاني دبرين دي هواس دبر دي وصا تزاني اذا بو قزا دوكي بو هنده قزا زاخو هنده قزا هند دست بابجا حمله كي نوع عدالت بخير پنجال زاخو چکه پنجال آمیدی چکه
و پنجال شیخان چکه و پنجال آکری چکه بلا اگزیدل بیره او نمشکلیه دزان بشتی فتره که دی بره خدای او همی بونه داروبار مناسبت آوه ید بن عزیده بود کسکاتی میشه بود توز کیم بود سقا خوش بود همین جبو نماسیف نه ایده که اگر تق چه مسیلاوه اما دی چیه پیش دویدر که همه جهه که هینو خوشه دی بره خدای هوایی که تازیه دید اما دی بجه بچی که کنه همه کنباره که بینن و دا فرابین خود ویده بخوید یعنی مروف دفخو خوش کرد کس نه بوده خوش کرد نه شرکت بدوید نه استثمار بدوید نه پاره دوید حکومت بدته آخه شفاله مصرف یکیمه و سالادی دیوی پاره نداره چون که دیماس یک اعتدا کهربی دیت دا چکی شینکاتی دیل بر چی بید یعنی خیارت هیچ خلاص نبوین ده طماطه ده بامی دیه کیلو بامی 5000 هیچ من 5000 که بدر نکریه تو نیف دونه میگه بامی کده داشکاندنه خیانه نه داشکاندنه دی زنگین بید خودان دی بوچی خاص خاصو که تو بوچ دی هیویا موچه بید و موچه نینه بله مثلا دی با پیوندی ها دی برادرش میشه اثر هلینه الو باب دیر کی الو دنباش که بل دنباش زور سپاس لیبورین اشتاد خازین کرم کرد الو باب دیر کی دنگی تکی میته دنگی منه که من که بل بله کرم که وگاه خوش بود دنگی تا هر جار خوش تیدن عرف خود بطران و وجاره همه ولی عادی شانسه بنده بری همی حصد کرد سیداد بیشتر تا آبه بخو راستی آف جره که سیدا اگر دستخوشی سیدایی کمته که بل زور سپاس بله زور سپاس اگر مثل که تو گرینگی و آبه سکنه یعنی به امریکا آنجا اروپا سکنه کوکب که جریان که هر دنگی رطوبت بید که آبه ببینن خودشیان سر هبید آن نه بله راسیان مین که ببینن فلفلاتین که ببینن رطوبت که با هر دنگی طرف برینن یعنی هر دفعه آف بشه از دیگه خودشیان سر کوکب هبید آن نه زور جانه درستی بس ما تركيز ممارسة جلكة تركيز جلكة براسي رب العالمين أو علم الذات يطورها تكتب السيدة أجر أم 6 صديق 4 صديق أم أقل خطينا شو اللي أبدين بي إذا بيجت ساكتين بروم هبش نجي خطينا بيجت مرض صورتين هتقول بس لا بتنضل لا بتنضل أيا أسيد الربيع في موبيل ذكي أيا أبي أقل خطينا شو اللي 6 صديق 5 صديق بابو هاد موبيل هو شيء كده از برخیه چه هاکنی از ویره چه هاکنی از هم مدعیش دیسته مخیش دیسته مماز دیسته از دین مونده دین دی بس ببینی ام بلان پیچه بینه شده عبا پیچه که براتاست یعنی بگه به کردستانی که بلبرسته دا دیدینی کردستانی نابیتون آیا از چه هاکه چه کنید اوه فلان کسی بیشتر بلتره چه بعدی خبرن مونه آن فلان دولت لاوتره نابیجید از ایک لاوتر چه کم نابیجید که سوزانی گلک جرام جهاد دیدید ماموس مکاینت آبه از پیشاتی و موافق حاشا پیشاتی وید اما آب راست بایدش خود مکاین منادید آباجو که یکی یه مکاین و خیلی مانده زاده خواری ها بله احبت راست آیا بود چی انده مونیکا دو دفتر این کردستانه بود ام جهازه که دفتر این کردستانه آیا بود چی از توی گلافت آبیدی بود بگونه این دیدنه آبه تال جانه براده ای بخاطر خود ملکنه آب چلاده مثلا خود بشی براستی ممارسه اینه ترکیز اینه براستی سیدا جلسه که ما براستی بیداریم یعنی نزدیکی که عقل خود نشوری عقل من نه ما هنده دفتر هنده بیایی هنده بودی آبی زعجبی داره مدت شده أنا قلت أنا فاضي في خلف الدراجة براسي. زور سباز بتاع في حاجة أقول خذينا شو اللي في شيء ممارسة كبتي براسي يعني زي ده تبغى آخر ما بيجي سيد هذا يتبع ده تركيب الموضوع تاخذها وبتري أم كذا أو شو يعني زعكي عقل خناقة شو اللي براسي أما هاد دينا منينا براسي أنا فاريزة براسي مادام فاريزة چی جایی سرناک کبید زور سپاس بوده باب دیرکی تکنولوژیا چیش تا دفت پیدا کرد خواهی خودش خوشی پیدایش کرد زور سپاس بوده زور سپاس پیوندی ها دیماد گلمه بله فقیری او گلک ام بیشین دریش بو کلا باب دیرکی جی وکی اما همی اما استاد طبیعی ام بیشین
بيت ام بيجين دست بيك يمرو الخود دست بيك كتن حتى تشتاق شيء بيت هكذا خم قربيتين والله بل از بیش مدت تهوب که هر یدی بیشتری طبیعی هم دیمینه هیوی هندی وکو هم بیشین بوم تشتک اش در و بیتن ما مساته بحثی اوا گورانکاری سر کشو هوایی دا کرده گوتی دی وقت که تنم بیشین چله هاوینی بلکو باران مازم بین و حتی گجلو کو ابتشته افا ام بیشین اف گورانکاریه دی چندل مگرن آنم بیشین دی کنگی ابتشته حوصا گهیده ما خودی گهشتی ما بله ام تقریبا ام بیشین سال 2000 یا دست بگیری کو گهورین سخای اگه والله شنوطه نبیتن دی 5 سال 6 سال کشید حتی 2000 دیگه بس 2004 ما اشاره پیدا کو عصر جلیدی دست بگیرد یعنی چرخ جمده چرخ جمده طبعا اگه مثلا یعنی برای 400 سال چرخ کدی هبو اف که تو زکی احداث نکجی اف جمده هندک زیارت بجن دی چوا وری دنیا گرمه دی چوا چرخ جمده بله افتشاين جمالي أبن هردو جمسرة أبدا حاليا وقت حاليا شو تو قلبك بفريب كات سطلة كده سطب خود جمديد شو قلبي مسترش شوي كمية آبي أف بفرا تيتا خاري وجمديد وتحليت دي مناسبة آبي بلينكات ودي تزيبي وقت تزيبه دي بتهواي تزيد ودي بتسبب جا بفر باردو بس أفا ام بگاوی حتی 2005 جی ام دید وان استرابات مناخی دا بین کو سال تجدی بومهن سال تجدی بومهن احتمالا خودی نگه طبعا بس دي في توقعات علماء شو دائما مش توقعات بريدكشن يعني نبت اويديا سال تجدي احتمالا وكم بحث سوري كري هكا 2-3 سال سريك بين تدميره چكو دار تحمل ناكت هكا دار تحمل ناكت دار 5-6 سالي دي ضرر جهته دارا بیستانی او بیستان تا عمرك لی و مصرفك لی کلی ما بوچی سوریه ما قلت بسبب اگه تو هیر بچیه او بیستان توایت برتقانه او بیستان توایت سیوا او یت خوخه او یت حامضه او یت فلانی او عمرك هی وقت 2 سال 3 سال تشکاتیتین و دولت نشد او بجهینته طبعا شي دولت بجهینته بس چون دولت یا وضعیه سیاسی او چلی هات بیستان برده ارتش بو هکه ارتش بو بیستان نما دمشهنگینی نامینید ده پس نامینید ده حیوانات نامینید منطقه برب بیابونه وچو و برب صحرای وچو برب جهه که هیچ وچو ده چی لهدی بردی وقتی تو برده دی بیا عالل سر ایگیدی چیه باجری دی چی خاص خازوگی کی دی چی بر چخانه کی شول کی دی چی بر هتل کی شول کی دی لویر جهه نینا شول کی دی میابطا معیشت پیدا بید معاش فهمی مگوتی کلیماتیا آویه آن به اداره کردن آوی اداره کردن آوی حکمت سوریه چیا افراد تیراتید چیا بجهینتی هک دولت کدی باشتی سینه دا هندک مأخذت آوی دان تصرفات الجهد معین مهندسی تین و بوریت پلاستیکی بجهینه وان جها خو چیا بجهینته جهد بفید شيء شبكه كتير بقول شبكه جاده شركه شيء شبكه كا آوازی رعیش شرکت بس دولت چه بنا تحنینینا دولت تحنینینا و حزناکت هلا مسلفيه بارانه و بیچه که اکی کانی که هوا آن هندک آف گهشت باید حسکش آف گهشت باید اوج تهران نکرد ترکیه علی قطع کردی به حساب متر مکعب داتا فراته فر اوجی لازم 58 بدات عراق 42 بخو بهلید افصال تشکاتی هاتن نفوذ زیاده بو اصلا مجتمعك مشاكل تخوي واريج تخوي يت سياسي ويت اودين يت اقتصادي جهات نسال الانجام كيمبونا اوي وزيرعاتي فلان افا چی بو اجا خودی نکرد ابا بسری مجیبت یعنی انگل وگاوه هاتو خودی نکرد ظرفک سیاسی هاتو و سنور ترکی هاتا گرتن اما بو چار روز اما جسر یا عاطل بوی آر بودن هات دی بتخلا ما دیدید پانزی چلی هات چی نبویه راست بیچه وقتی تو رک پانزی چی ده رک چی ده نکه ما گفت بس آوه ريك ناچیت آوه دید نساق بی دی کجل بی دی زگی بجیگی چی دی بجیگ میرید جنگ دی او بی دی مروف او بی دی پرسیگل مروفی هن دی نمانه به دنیا اگر نخوشی دی پیدا بید آف جیانه من خدا گوتی جیانه او جیان جی لازم تو پاریزی تا هی تو فکر لازم اگر بگم من بیر او گرد بگم مناسبت بیرا 20 متر تا دین خاره که تو چی دراسه که علمی زانستی بو کی خطته صوره مازنترین مترسی تو تدامجی نبینه آبا بودت کبید آف ده هر هبید چون منطقه تغذیه ما منطقه که چیه عمل چیه آف دی بوده
سرسنجي اتل الشياي متيني اتل الدوي كده كبيت فمنطقه بالعاده احوازن وريكن دراسات جيولوجيا امزانين اوش كيفات تو كيفا وكيش ريكا وكيش هاي علم آوا جيرزوي مزنترين علمت آوا دا كمية آوا جيرزوي العالم هاي سجل هندي آوا سرعرده يعني أو زاناي في مجالي ده شو كان مزنترين زانانا وكالة ناسا يعني آوا جيرزوي خصوصا ما بيركتو يا ما بيركه لكل يوم أفضل كده هم عزيمة كيشك أو أزبوم خدان آف بس كان تأثير للدولة براكر وكان ضرر دي بيني أو بيني كان بتمينيت وشاكه هاتو 20 متر شو خارس ويدي شكاي لازم أن هندي بشم أفاجير عرض أفاسر عرض كاربي 20 كيلومتر جيب كيشي 6 كيلومتر كيشي 100 كيلومتر كيشي تو ناخو سراتي بوريا أو مزاخة نبيلك الدم ماله كلي وتبدأ كذي شو أو آخر نفسه أخت رباري ديجلا تجيبو زياج مازن تجيبو تمجال نما أو هينجر أو أفتا يا موجودة احتياط شتي في قبل بيجي فلان كذي زير جيجا خفروتن أو تشوفوا نماش نيكا جهشتي مرحلة هكا هندي راتبي هبيتو هندي وضعي خوش بيتو هندي شو الهبيت أو دي بوازن كذي زيادة بكريت بس هكا قلتي هم قال جاختي قصدات كان وقت بيشتن خدي سيدا من زير البيتشيكا جي فروتن معناه تظني جهشتي حدي جهشتي خلاص بي جا أو وقت هم جهشنا وقت تبيني كي بيرد كولي وقت جهشنا بيرد كولي بيشتي يعني أفتا سرعات شو مشكلة هي شو لهاتيا شو هاد بيني تعجبه يعني تعجبه ناشي بيت أول قلبي ناشي بيت زاخو بير ارتوازي هبيت وخابرت نافرا بشيت نابيت من ديجلا برمرابيت اس الدوي كي بيراب كل مولدشتا فيدشتي بكل مال بيرها بكل نينا بريبار برمراب بشيت خازت برمراب بشيت جومال برمراب بشيتو اس غوندي مني بتر ولا بشي جديد الى دايره بون بيرا كي بكل ده شو مراجعه بكم من هذا بيجي لازم دايره بيرا بيتا جردن 10 ساله چونكو مقتضيات هين بوزيرعات هندك جهتين لازم عند جهه هاري كار بيت بس لازم يعني وصت تو تعليمات بشديني نينا اشتي آيات القرآن يعني مجالي أبي نبي نينا قال زحمة هند زحمة بيخي بلا هندك ضربتشن بس نبتة مشكلة بس هند زحمة بيخي دا يعني أفهم مسؤوليتها بتشيكت تيا جيلت بين أفهم مشكلة ما مستوى بحثي أم بيجين رباري دجلكر أسباري ما بيقافي دولت ترکی هندک ام بیشین صدا چیت کتنو بشیوکی گلکی برفره بو ام بیشین کار کرنل سروا صدا ام بیشین هشک کرنا وی ریباری ارد یاسای نیف دولتی دا دولت کاوکی ترکیان ام بیشین هر دولت کدی دا ریباره که وصاد ناف رابطن چند ماف هيا ام بیشین رابطم چی کرنا سکرین حصای المازن کو آوه الولاتین ام بیشین جیر خدا بگریتن مشكلة مازن سيدة الفيري اف معاهدات الدولية هلسنكي هي أمم متحدة نوتو حفتة وهلسنكي شاشة اف ند ملزم ند ملزم بس ايكش وان افا أمم متحدة نوع إلزامك دي تشي بيتن بيجد هيك هندا دولة توقيع كير السر دي بتا إلزام آخر هيبا بينش فيتنام توقيع كير نصاب كامل بو احتمال ايش أوروبا وترك إحراجك بوتشي بيتن ومسألة الأمم المتحدة اللي بيتا كيرن كورا توفان مشاريع عشوائية برينجي إلزام بود بيجتا هين بيك ورن هين اتفاقات الثنائية دوانية صيانة تو سوري هين بخو بيك ورن أو شو بدتا طبعا بيك هذا ما تشوفوا عراق بلدك زنجين بو عراق نفط الداية تجارة الجل تركيا شركات التركية دينا تركيجي أوفندا وفي كمان طبعا هندك عراقي جهة داخلية بحث موضوع كده كان بلا بما ترك آب خزن کرد هم دی پارا دینه و پارا دینه ترک صدای چی که بما خزن کرد ای باشه تو بس کردستان ناگه سیدا بوتی تو نایل کردستان آب خزن که یو پارا بده یو و آب کی یعنی طبعا مشکل ما الكيري ده ام بيقابل صدات ترسين ام بيجي صد عديد جرن طبعا وانينا مثلا كامازن بيقابل مدرسه كامازن اخذ سر بخمه نزادی چیکار بخمه ونا کرد بخمه ده بوده 1500 مگاوات کهربا چیکار بخمه ده بوده دنیا گانی کال منطقه چیکار بخمه ده بوده منطقه دور بارزان و بلی و اوی چای شیرین ده بوده که به هشتک طبعا ده گندم چه انت همین گفا تخلت تشکت بيفد تشتكي دشينا تضحيات دي تبيت بيا دكتور لشي صالحين تبيت بيا مهندس لشي معدل لازمتان تبيت بيا مدرس افد في تبيت بطال عطال بينا خينا هكذا تبيت بيا تيش لازمته بخيني بشافوروش يعني تيش لازمت تيش مقابل تشتيها تبيت تجارتك كيف مجازفه كيف لازم بشي صدفتها بكي تجارتك دا بوتا 5 دفتر بين هكذا تروح نخرب ولا بوتا نايد وقت تسدي شيء كي
gelek vekave zıdı sedet mazının vanine sedet mazın tüneşi çeki çünkü devlet vekave Esyubiya sed nahza çetket Mısır'a ne işte او zıra Mısır خدانا حشته milyona او Mısır'a زعيم عرب hemiya vekave yaşıda defi Esyubiya ve خدامي Mısır'yat ker rekavi seddi Mısır'a hoştkinet وقت مرسي وقت سيسي يد ممنون بس بكافي اسيوبي الجرينه خاري سد النهضه قد تشوا دناشولي وقت تقوي خدا بوجي دا سد چينات كير حتى انه اسيوبيا پاره نبود سد دوله چينان كان يد مازن چكو پاره نين وكل بما تبو چيزي دا قطعه عرضيه هي 500 متر تبوش نك عماره تبوشني ايضا سيدا بك عماره بس من پاره توينين بس لحظات پاره هبون ده طابق عراقي پاره هبون لما ام فيك بقالك برادر ميتن مهوساجي كان سيدنا دبجا بوت عمري خو سد نديت يا جبلي كو ديت برا شو بيت يعني كو شو لك ليش من عمري خو نفس دو دبري وقال مؤتمرات يخاندي ان يقول ابوي والله سيد المازن سيدا دو كتا هند خرابيه وين تدري ولا باشيتي بي ندري من وجاء في مناقشه قال كير ها كنت اف اسيوبيت كو حتى انك الافريقيا ما جعلها ابو تظن في قف سد النازا اسيوبي هذا التاريخ ده وهذا العالم جاري كده عالماني ده في قف يتشل مصريه بيشتا مصريه وتشكل بتورنا دفمن اول كده غلط هذا مصري اوف يوم بو في قف سد النازا تاريخك بوندانا دي كهرباء بدرس كده دي عاد زراعي بو كده احتمال الصبح طماطم بابو ماشي ما مستا چیکرنا واسه داشت لای دولت ترکیه به چند کار تیکرنا خو هم بیشین دیل مکتن سيدة حربك غير معلنة تركي بروجي قاب السر سوري وعراقي عاكرين البروجي طبعا يكفنا دوكيومنتك يا هي من دي برادري قلت يلدف ما هي في مشروع ني ترقد وزاليا وسليمان ديميريليا مشروع سلطان مع عبد الحميدية اواد زوني دولات دي برب نماني بتشيت اف بروجي دانا بو كو خوب اوفي بقرن وفعلا تركي خوب اوفي عكستي تركي خوب همي تركي خوب اوفيا جرتي تركي ناس صناعات هي ونا حتشوف حضارتها واجي حضارتها بري بيسان صارت عثمانيه نفر بنيتاتنا تركي واكيد يوناني الويربونو ورومان الويربوني تاتنا سر حاضريه تركا شو حضاره نينا زمان نينا تركا بس بونا تشت بو امر الواقع ويغاوي بونا خبير بونا عبيدي فان بروجه ترك فيجافي طبعا تشتي خطرتر فيجافي سيدا زيا مازن از ما بحث كل سرشيت كم زيا مازن قب حتى كمازن 36 صدى حتى 37 شف صدى افاديج لش زيا مازن تيت او فيجافي شش بروجيت مازن داناين سر او دي تشيك بي 2025 مهاجينه اوا كاريسه اوا فيجافي اوا هفريل السر ومنطقه شيراد زيودير الوكي ومشروع افراز السر والدنيا هميل سر زيا مازن أو 33 34 صادستين وارد دجلة ها تركي البيرة بقى فيها شو الكتل ومع العلم جيولوجيا كمعقد منطقة زلزالية بس ترك هي محاولات كانت قطرك أو في بوتنايت إلا من قبل تشتكي يعني يا حربك غير معلنة أمر الواقع يا العراقي السوري فرض كذي الدو جناح حزب البعث الحكم العراقي كذي والسوري كذي هل دجي إيجبون هل دجمنيت إيجبون تركي جي استفادة في دجمنية ديد هر دو جي بيكودوفا مابون ملت هيلا بو ايدي حربابا مابون تركي جي بروجت خو كامل كده بيقاوي حكومتك ضعيفه البغدا هي نشد قال تركي باغريد يا ممنونه ترك اريبو بنريد يا ممنونه ترك طماطيبو بنريد يا ممنونه ترك ريكي بنريد برهندي تركي مسيطر بوي وتركي هجده مرحله كا وصفه بيقاوي عالميا خزينه بقوتي هي وبيج از اوفي تصدير كم وبروجيواني كيفن يقولي برميلا كان نفط برميلا كافي بقى قبيل ناكن برميلا كان نفط العراق بافي بقى العراق تقريبا يا بيج برميل النفط دتي حتى برميلا كافي بردته فراتي چونك فرات يهجك بوي چونك سوري جيراتي و دجله جي بقى بشتي سد إليسو سد الجزيرة جي بيت دانان دجله دانا فراتي او جنامينت بجد العراق دسخو بلنكت بجد بشتي نا ام دي بارادينه تسكرات شكل ويله وانما ام دي دوسي بيل نفطه هم دينته هم ورا بخوفي نفطه با هم ابهمي بوته وام ممنوني بس مقابليه بختي خدي افا نجلك دير ايش 2000 هكا ما ينسخ هيش معمر دريشترن 2020 ديفان بوا درابيني
و هیدی بر خدایه که چند آوا پیروزه و چند حتی آف بوتتت دزانی چون آف جی باران جیت کیمون باران دل بس ما که فایده جی نبینی بری 4-5 سال برادره کی گفته من سیدا باران چاو میجی گفته که بر خدا کلیه شدایه بر خدا کلیه شدایه بر طیسن گفت صنی باران چی کرد کلک خاطبو بله فجاه اینکه باران کیمون میگفته او پیچه آخه هیجی سروارا او آخجی گل خوب روچو نمسده که ابو ما بگیرید که توی آوی نگیری ما بچه سیدا دنیا که فلان کس بیم دنیا که پاره بس یه قلسه ندخود نفت خود اینا خیلی خوب شویه که بدهی ما بچه دشت اول تو استفاده جی بینی او بارانه هات با بگم میگود با افسد نگوتی نبید بچی تا کد واسه دوله از ولی چه معاملیه 500-600 از بینم همین تیجی آون الحمدلله هذا بيجي بابا من والله سيد او شبكهاتي اكل خسارت نبو اخاتت بتن اخيت بت يعني ضررت جاي انت تا تو استفادهش آوی نبینی آواتت یادت خواستن آب باران مجی ابناء باران برای تیر یتشه و سه روزا بگو بدنا دی بوده هت طاویک دی هت نیف ساعت تاخد دی سیاره بعد دی آخر بعد دی نهار خانی بعد ابد مدید چل بروش که هات و چل زرکه هات او نیف ساعت او ساعته مش تینگه زوری تا و آخاته دی بعد و برته دی بعد و هوا دست ادارش بدید یا متکامل بروژه آوه بو اولیه خبیر میت هی بس خبیر اجنبی جی بینی و جرا کدی ما یا بحث هندی کلی ام پیش ام دایره کاری ام دایره کا صدا ام دانی محافظه که و بتنی مدوی جرا کدی به پیش نیاره بدن وزارتا چند دنه جدرن آوه هر ریباره که دایره کی بودنه زاخو رببری آوا خابری الدهوکی رببریا آوازی آمازن الآخره رببریا ریباری خازر الویرات داره کچت ریبار هست هر ویدی ریباری او تو معلومات وی ریباریش یه بری 2-3 سال هندی تهین کم کی و تکامل کی یه خابری گلیت هیزیدی گلیت زیادی و حوصل حویلی حوصل سلیمانی حوصل کرکی که و تو بزاری قطره بارانیات چنده گل دایرت انواع جویه چند چوب من عردی و چند چوب ریباری دا چوب و چند بوده بو خزین همیشه اجهزه تین ویگاوه جهاز ترازده تین قوت جهاز ویگاوه جی همیه ریموتن یعنی ویگاوه تو جهازی که ابدانیه گلیه بالنده السرزیه زانی چند ریشینی ویگاوه امتشین ویگاوه او جهاز لویره هبی تو تا اویاوی هبی دخینی که چند آواد بورید ریشینی چند دال زیت تل آلوگه چند دال خابیرید بورید اول نمایه تو چه مستره یو بیجی که چند آواد و چند نه بله مامستا اردی من بیشین مامستاف اردی ویگاوه مهی چند هاری کار دما کو باران تین ام وی آوا بارانی ام بیشین بیت خزن کردن نمونه وکی جناب تا ماجر پیدایی بلکو بشفره که داشته وسط چه بید اری اردی ما یه هاری کار کو همان دم دانه چی تخارجی اف آوا اب مینی تنیان هک بچ تخارجی واسانه بید کو هشک بیت سیدا داشتید ما چیاید ما هم میت هاری کار دی چی تخاره بس تو دی اول چی تخارجی سیدا بله يعني طبعا ما بقى علمي هي علمي تحشيد بيجني تشمنتوي او كان تدي شيء دافيد كيم كي دي ستاره كي تحشيد بيجني دي بوشي كي دافيد شي تخاري نه مشكله دي هند متخزنكات شو لا تبي بقتيت ثاني سي نوع بروجيت سدايته سدد بشيك سدد وسط مامنافنجي وسدد مازن سدد علاقه مازن دل سر خابيري داني دل سر زيداني دل سر خازری دانی سدید بیچی دی سر ریبارش دی ریبار دو که ریباره کش وره هست نهار کل وره هست دو سکانی کل وره هست یعنی زیاد اویگاوی مثلا افدشته مفروض اویگاوی حتی زاخود تا عدش کسکاتیه تا ندید با یعنی تو بینی افغانی که پیشیا بیری آینده یا چی تا دیجله تا بینی چی های اگر تو نفقه کل وره که خابیری پیش تو آویج دیجله بینی بگاوی آویج دیجله تینن بوریه که اینای دی آوی اینن بنسدی من ندیدی آوه تو بل خدا بی و 30-40 مگایت کهربا بده حتی تو بینی سدی تو بچش خابیری ناینی پرچه که طبعا عندي راسه نه که همه تو بيجي از خابیری چی کم و قطعه کم نخیر تزانی سدی تینه چی گیرن جهود مشکور نکوتو یعنی شونه بس شوله که بیش از سده ساله چی کم آن 5 ساله 2 سده چی کم لازم ساله تو 5 سده چی کم شيء بتشيكو شيء مازن وشيء أودي صدا شيء دو صال بوصالة بتر شيء شو كنتو محتاج صال بوصالة بارانا كيم دي ظروف نفوس زيادة بيت خلق محتاج بيتن تزاني يعني كتا أفاف سيستم دانا تسخلمي جدانا تتربية جبر فبر
يعني العالم إذا قبل عندهن أم كيف ما تبي وقت خستك الداني لما سيد المحل ما مستصرك شيء كده هر دولتی پیش کفتی دستات قطن وقت خستک گیرن بیشن مخستک اللي في محله گیر چونکو سخلمی چی پیدا بو نه محتاجن إلى با عملیات مازن دشین خسته مازن اوی مصطفی سودان ویله هند نخوشی هبون نخوشی چهار سر کرد ام کیف ما تبي وقت ام خستک بدانین ام صد طلبات که برای ما خستک بدان نبیری حکت آوا که پاکش بخار نسخیت 180 180 نسخیت کیم بود اذا تجیله کی سخ تا صحت پیدا کرد خدمات الصحية مرتاح كرد أو خدماته أو نسخيش تكين كرد أكيد أبغى باقيش بخار يا تير فلور شو دهنت نارزنو شو دهنت أبنابن أكيد أبغى باقيش بخار أو جحر أو يدي تزاني الشتاء بخد على فكرة ناس بيشم جرى فيسبوك إيميل هذا هاي يابانيت بيشن وطبعا دراسة بس ما يبني علاج بأوفي مش هذا رجع حفلة تحت بازل تريد أوفي بخو ندختناش هذا بدكتوري يعني آف تشتكي جلا بيروسه يعني جت آفك باقش تسخلم پیدا کرد و تا آفك سخلم آفك باش تا الكسكاتي پیدا کرد و كسكاتي اكسجين پیدا کرد تنسخي كم كرين تا عقل داشولي تا هزرو بير قوة اخستن بيقا دي بيجي فلاتش والله مش بير دي تشبيل ناكي دي بيجي تا بتر شول كان دي مرو دي بيشو بير كبير دي جلك شول دي شيبن الانجام آوه بجا او آف ادوید ام بیری لیب که ریکا استراتیجی یا دریش خوایم و بجدی سر راوستی ما قلت شینا سده که ببنا 10 شینا 10 ببنا 100 و ام دست پاوینه و ام وان دوایی را بوان ریبارا چه که و نه هنه ریبار بچید و ریبار عزیزن ریبار تاریخن ریبار چیل گر خوتینید چیروکال گر خوتینید حزاره گر خوتینید جیان گر خوتینید او ریبار تیت تاریخ امرتکی چید کرد فقیه ایران بیجیتن وقت تلگل ریباریت آغوی تلگل فلسفه جیان همیت آغوی یعنی نفسانه هیه آف اموساس من نظر مجرد سعکین آوی آف ادویت تو جانب تقنینی جانب اقتصادی جانب زراعی جانب سیاسی جانب فلسفی جانب دینی جانب فقهی همیه تو ور بگیری و فان اختصاصات همیه بینی بگه ملاک بینی ده آوه بس همیب که فعل و تو سیاسی بینی دولت اسرائیلی بو چی جولان اینا برده مجبر میگیر کی گله جبراده بینیم ولا جولان یا بلنده دا سید اقمار صناعی جدر آوه بوجي بين ما حدا فرادي وشمانيلي شو كده جهة أبي خلاص يعني ودع أو أبيت شين أبيت على مواد أو استيرا الشاشة دجلة فرات ونيلا دولتها لسه أبيت شيء بوي دولتها كانت جيانا أبى يعني ما تفيد كردستان جيب أبى دي بتاع دولت نب نفطي ام خو خلت الجهني بنظام شركات هاتي دي مصالحات خو صباحي الشركه العدد ظرفك السياسي ها بلا خو قپات كرو شو زاني ظروف چه بودي ده بس كي مال بره ارض تكتكيات دي تكت دولت وقت تو دولت دي جركه دي تنفت بي دي خلت قصتك بس كي تو بي اوف بي دي بي دولت بي ان دولت دي زحمت بيني زحمت دي چي بيتن اوف هكا تو محافظه اوف كيو أو يعني هكذا في قبل أم هم بصراحة في قبل الجل تركا يعني هكذا تو في قبل زراعتك بقوتي كده دي محارباتها تكلم شو كده بيشتغل الشركات التركية تشكلن نا بيفازو نا بطاطو نا موبيلياتو شو كده تغابات هبن الدار هبيد دي قناة تدخل فيري تشيكي دارباري دل فيري تشيكي سيارة دل فيري تشيكي هم تشتغل فيري محتاج تركا نابي إذا تركا دي تطار نطار هي تو محتاج نابي بشي جركة دي شيء قابي و ساعات هذا بينا فيري إذا ناهل تبط أودي بكي تب أوف كبي ده بطاط نكبي ده طماطم نكبي ده بجنم نكبي ده عقل نكبي ده معمل نكبي ده بسعر نكبي ده بجودة نكبي يعني أوف شو بنا يتكوت زور جان ما مستا بسیارت من گلگ مان حقیقت و برادر جید بیشن دمیتا برف دیمو هیکی و چومن وید دیمو هیک پیوش جنابتا گوهلی بم دیو ما چه بشید از دی بشم پی تی وی سیدای مید برز المزگفتا نخود بکی هر خود بکی 5 دقیقه 2 ماهیه آن 5 دقیقه دست بکی قدسیت آوی بش عرش رب العالمین یلسر آوی
چون تأثیر سیدای آینی زور یا مهمه بحث آوه بکتن نه بحث مر الكرام بيجيتن ترسينيت خلكي بترسينيتن اگر تو آوه تبذير كي ترسينيت شو آيات هنا بترسين بيش تو نويجينا كي تو روجينا جيري بيختت وين مقامي دا بچين فلسفة كاني بو ما بو آوه بينا داره كتابة تأليف كان احترام آوه قدسيات آوه ام محتاجين دولت ما دل سرافشي سياسيات ما سيمينارات ما اقتصاديات ما زراعة ما بزوريته و زراعة تكميلي ما هبيت وقا بتو بشي بداشتي ولا دي بيجي گرميته سيدا ما تديت هي واشار ما بارانك هات هم يجو اگر اي تكميلي هبيتن او اف بور يك دهبا تكيشابا تا او چپ اف لكر با اويدي تا دو جوال لكر با دا اف هبيت فاذا سياسي ما بيتفيا او بكتت اجنده خدا ابوری ناسمه ما مستای آینی ما مستای زانکوی خلقی ما تربیت آمال وقتی حنفی تفکرن او حنفی نه تفکرن زیاده و قابل عالم نینا او سیفونا 5 لیتری حاجه با مرافقه تو بکیش 5 لیتر آوی هر یک چی 5 لیتر نمایه من نبید موضوعی بدرجه یعنی آب چرت اجنده هر کسی که ده ايش بيجيك يزارو قبل كده حضانه وروزه وحتى اويدي وتهمي اختصاصاتها شو اختصاصات بافنامن اختصاصاتها همي يه دكتور يه مهندس يه اقتصادي يه زراعي يه بيطري يه همي كاس اجنداوي دا اف تشتكي مقدس بيت وهل في اختصار كاس في اختصاص تعامل جاب كده بله ما مستا او جیولوژی رمضان حمزه زور سپاس بوده بروکت میوانی ما بویت امازن کریم با پیبین حسین جوان زور سپاس بوده بله بینرین هجا خوشتوی و چندی هم گشت ندیمایی که خلق بروکش برنامه هوای روزانه ایوارا بادنان هیویا من او همشیا بین پیچک خدمتا هوای این هجا خوشتوی بکین و روشنبیری که سر پاراستن آوه بو هوای این هجا خوشتوی دیار بکین حتی موینو خلق کادی جیت جاف دیری خدای مازن دابن همی دم و روشن و خیر و خوشی بخاطره